tlo ke tse di tsho ba matsohlong re lusitse modimo kana go mo ona ba tla bua le lona ka ba ka sena mara satane a ka tla ka baka la dintho tse kana nyana fela a lentsha seo modimo a batla ba leso le tlo lusa mahlorona a bana ba lona ka lebaka la sera se tlang ka fomo ya dinku tse apereng makota be careful bana ba modimo gore modimo wa lona o tlo le arabela dintho tsa lona ga wa tla mona ba mistake o tlile mona le motho ke re ke nana mona na ho butsi hantle le postiso ka nako ya modimo ntho mo le mo e entswe ka nako mara wa tloha ha ha o mane wa nka leeto mohlano o tla nne maki tlo pholoswa kwana ntate modimo wa tlosa ka ranka a o tryela o tle kwa tsamaong ya tsela bana ba Israele ba kopane le dintho tse ngata ka tsela makatsang and let me tell you something leeto le bohloko bana beso leeto a se ntho e Satan a e thabelang gore lo fita destiny ya modimo jwale le tlo qetelletse le lositse maphelo a lona go modimo bebele e re ya hona le mofuta e meraro ya lefu ke tla le tokela one of the days hona le mofuta e meraro ya lefu lefu la pele ke motho ya tswang go modimo a salana mme ke lefu le sehloka tsele makatsang and once o so tswile nameng mo profeta once o so tswile nameng ha o sa na value dintho ka ofela tsene di beuwe manfong ha o sa na value ya tsona jwale se la batla mohlomong gore lefatshe le utswe thabo ya lona ho na le batho ba bang be modimo a santse a ntse qeto ga na qetile assignment ya hao ntho e santse fela ke patience mara before kana go mo fumana hore kana go mo o krepe dintho tse modimo a di beileng go bophelo ba hao o tloa fela mohlomong o batla o ke ditsoko tsa tse go kopana le tsona mo ke re ke na le ka di lona batho ke re ke na hona le tswa go le ke re ke na le tswa go le ke re ke na be careful gore na sera se tla ka go mo e jwa be careful actually ke kwala ditsebe tsa mama le ke ditsebe tsa mo kana go mo mo mati ka tsona go mo tswe le se ka mona a le tshena kana go mo bona le dintho se ka mona le tshena bona le dintho tsa diapelo batho ba ka o apesa go be senya gago batho ba tla o apesa go e senya gago it's a high time kana go ngore le hlokomele modimo tla o sebelela at the end of the day ha o ka ipha nako e enough ya hore modimo hantle ke batla o mpontshe semelo sa o ka go bona o tlo kgona go bona le batho ba bolotsa modimo se bisa le aside o tla o ruta le aside ya pilo re na hantle yona o lokile ka balo he's working wa se le ka bona be careful ke se le kana le batho ba bangata ka tsela tsa except ke le ke bona ke na le thapelo batho ba bomme le ntate monna ke batho ba emele tla gore mona thapelo ya o bulana le batho ba bangata ka I deal with that ke di problem tsa mofuta e fapaneng ka ofela but le sera ke careful gona hantle se man wa se ke na jwang le di ha se tlo tswa toro ya bana ba batho so we must be careful kana go yo gore na hantle sera ha se batla go tswa eng ka ga le la pala not keleke nka nna ka ba keleke mona mara lebaka la go tloema mona o emetse lelapa la gago o emetse bana ba gago o emetse molekane wa gago o emetse ditoro tsa gago o emetse go tšhentšha bophelo le neighboreng ya gago ke wena o tshwere bophelo jwale se ke la ba intimidated ke dinthonyana tse le bona le kopane tsone le se sa itse bona moprofeta wa modimo bona di tswa kae se ke la tlothetsa le eme ho modimo le tlo lusa modimo se ke la iketsa batho se ke la ba nka sekepe batho ba modimo ha se tsokotsa le se se fihla e be le gore kana go mo le tloela Jesu a ntse na lona ka mona le sheba maqhubu ona a letsa ditselwa a sena ka maqhubu ele ke na go go se le wena Jesu ena ka ona ka mo ha o motho ha o tshwa ke motho fela modimo o beile ene o beile purpose o entse mark le biso la hao le godimo le a tsijwa le biso la hao le godimo le a tsijwa ene sebaka so o recommendilweng ka so e ntse le sona sena mara ha o re iketsa motho ya wiki a nkwa ke setsokotsana o le mmo go fefolwang ke mona o tlo ke tlo go lusitse modimo ka dintho tse kananyana tsa batho tshwara tsa modimo tloeletsa batho ke kopa re etse thapelo e bohlokwa haholo ka tsela makatsang o re modimo lokisa pelo ya ka seremakeileng ke sena re batla go modimo a re thuse ka nako ye nngwe o tlo fumana o lusa modimo ka lebaka la gore o tlo bontse o raisa matsoho dintho tse seng tsa gago
it's a high time kana go re shebane le ticket e modimo o bitseng yona. Bona le batho ba tlo tlosa ticket e modimo o bitseng yona. Ba fika ba o kenya direction e batlang go bona ba o kenya ona go tlosa fela ticket ya modimo. Ntho tsa batho ba ba nne se di haufi ya bishop di tloha di ya bolenyana ka lebaka la batho ba suggesting ticket ya bona. Be careful kana go gore na kana o dilana le mofuta o jwang wa batho. Bona le batho ba le shano kana go gona pholoso mona batho ba le shano ba fafatsana le shano ba ga dikereke tsa modimo. Le fumane batho ba se ba kopane di hloka mona. Skebe shop sera ha e se utswa o hlaba lo bolaya. Ha le tlo senyara ke kereke lona di ntse di utlwa ditaba tsa bo mabale. Ntate Bishop, I'm free. To go free. I'm free that one. I'm free that. Open that one. I'm free. Sekarang kalau kalian pada besok, ini info, tesin calon, kursus jangan ada mekanik tesinnya. Itu dia mulai hantu, itu mau berjalan lagi. Untuk mana untuk orang kalau mau berusaha. How one can go to the teaching? How one can wait? Only more to my heart of Kisam Potano and Kema. But things about to another trouble and all listen to blessings of what because of Jesus about. Buka Yajohanne, verse 21, chapter 21, verse 1. They are too much. Chapter 21, verse 1. Johanne 21, verse 1. C'est en serré. Jesu o hlaya ho barutwa ba hae lewatleng la Tiberias. Ka mora tseo, verse 1. Jesu o boela a ipontsha ho barutwa ba hae pele lewatleng la Tiberias, a ipontsha ka mokgwa ona. Simone Petros le Thomas ya bitswang Didima. Yes. Le Nathaniel. Number 1, verse 1. Ka mora tseo, Jesu o boela a ipontsha ho barutwa ba hae. O boela a ipontsha. Ka mora tseo, ka mora everything, o boela a ipontsha. Amen. Bana beso. Kotsi. Ho tsamaya le batho beo ba hatelletseng. Mara ba ikgethetseng ho latela. Ha bona o sokodisa leetong. Ho kotsi ho tsamaya le batho moprofeti. Ba ifostileng. Mara ha o ka tsamaya le batho ba ikisitseng. Ha o tlo sokola tseleng. O hloka kutlwisiso ka nako e nngwe. O khosa morusu. Mama e o hloka kutlwisiso. O khosa morusu. Hobane le modimo ha ka bua o buitseng ka wena. Confirmation ya ho hloka kutlwisiso ya batho ba bang ba tlang ka nna. O e ka o re ya parang e etsa because o enda o apere dintho tse setsang. O apere kobo ya batho ba bang ene ha e o fiti. Ene kobo ya batho ba bang ke masoba.
e enda ba e bolaisa wena sebaka ntho e seng ya hao e tisa le dintho nna ka ba data tsa ka le hore ba ha o tlo lokela ka ke tlo tshisa le manene because of now o hloka kutlwisiso ya ho tsela size ya hao o etsa hore kana go mo tsa ba go pele o enda go so le di tsona o hloka kutlwisiso it's a high time already for re itukisa ke modimo re na le ticket ya rona ya o tla kwa lona re na le lebaka la hore re le mona ha o ka iphumana hore na why o le mona my friend you are going to be the battle tse lo le fatse di phone mo wena ma re mo e ke ka bona bona le dintho tse buweng ke modimo gale ka maphelo a lona mara hore dintho tseo di se ka phethahala ke confusion ya dintho tse di utlwang tseleng tse batlang hore apesa dintho tse seng tsa rona re end up re le matshwenyeho today because of now re apere dintho tse seng tsa rona le dihlomo re apere dihlomo tse seng tsa rona that's why batho ka nako ngwe ba tletseng leshano thekeng sefubeng ha ba sa apara dihlomo tsa monna o enta ba go apere dikhwehla mara modimo a sa forma pula hore yo nele it's a high time because now ka nako ngwe re ya ka hlolong ka lebaka la ho disturbiwa ke batho ba modimo tlo re ke nentse go bona ntse o tla hantle ngwana mara o feletse ka eng go peteletse so le siki re tlo lusa mmuso ka baka la dintho tse re batlang mo dikapa tse seng tsa rona let me tell you something e thute ntho e le nngwe mo ina ha bua ka mme yona e le emo o ipotse hore na bothata ba hae because now ntho e tlameleng a o etse tlamele a uplifte wena re mona na o tlo re ngwaneso go tlo loka la ile go fofa e yo ka lapeng la hao mara mme na go yena mona la o sa bone phunyetso ya fofa mme yo le tsela ha tlamele a he mme o bone hope ya o modimo a etse dintho faith is the substance of the things hoped for tumelo ke ntho e matla e modimo a batlang ho e bona ka nako e nngwe mme maki ntate modimo o tena a o hlwekisa a o diisa dintho hobane o pholositswe mara tumelo ya hao e tletse batho ka bohloko jwang ka nako ngwe ntate motho ba pholosong mo dintho di leng teng ka o fela mara go sa tswele dintho go bohloko ba tulong eo dintho di leng teng mara go sa tswele dintho go filela jwang memadi gore o be tulong e dintho di leng teng mara dintho di le sa tlowe o tla mo ipela go na le problem modimo wa eng ntate moruti tlala e ka etsa motho a tlale tlala mme moruti e ka etsa motho a tlale wa tseba ba ne ditho jalo mohlanka modimo tlala e ka etsa motho a tlale go na le batho ba bangata be gale e le assignment ya bona e ba kgorisitse mohau mara lebaka la go hloka mamelo e etsa gore mo ena a lo consultantsa a kena ka ona ka bona ka tshebetso eo mo ditho tlala e ka etsa gore o tlale mara o sia dijo tsa gago mona ka lebaka la kobo ya dilaoto tsa batho ba santsane ba tlo bolelela gore ntate moruti o entse 1 2 3 4 5 6 bona batho ba sedima ka dikelello mara gantlentle ga lwantshe moruti o lwantsha purpose ya go motho la ka ba bua ka nna nna ke dipoko di ntse motho la ka ba bua ka nna ke moruti
ha a lwantshe nna a bua ka nna ho wena wa tsa motho o etsa o bona toro ya hao wena o lobe busy o rekane le nna ke mosebetsi wa satana motho ya tla ka hotela ka ditaba sa bona ho thwe mama jalo ha o thwe ntate moruti a dunse wa lona ke nna ke ra o bolella ke batla o shebe a dunse hantle ke go shaka go bona toro ya modimo ka hare it means ke a loya ka ra ntwa modimo mara ke shiftela borwe motho nye mo mara ke tseba hore ke ntho ya ka tsatsi le leng o tlo leboha modimo ka batho ba o kentseng hampe bophelong ka tsatsi le leng o tlo leboha modimo that's why ka nako nngwe ke leng sefate se sa tsitsinyeng ke bua ke batho ba bangata di-social media batho ba bua ba ga motho o etsa wang let me tell you something ke sefate se sa tsitsinyeng ke tseba mo ke yang teng hobane ke tseba mo ke tswang teng as long as batho ba ntse ba utlwisa bohloko as long as ba ntse ba bua ka wena o tseba ba fuduwa toro ye modimo a entseng ba atometsa ditho tsa hao lekola lelapa la hao e le ha o peta o sheba tjena ho ha o gopola go le senyeng go ba mona so o le no di no problem le no so ni na re go Vena kwa imi shala na Wana ni mwana Bophelong ha ntse le mo botsa o tlile tjena ke tla ke le fela ke sena yona tokelo wana modimo mo etsa ha fika mona ba go kopanya le ntate ke ntate ra bodile ba tsamaya le jole le ntate ra bodile tsamoyeletso ba tsaba ke ka ke tla ke le fela ke hloka le yona tumelo ntate modimo o ba profeta ka ngwana kio ngwana e nana o a tloga bana family nana se tlo go lokisa ntlo bana tsotsi go ngwana se tlo go mona mara ha go gopola hantle thapelo ya mmela ona tsare modimo ha ka mfa monna mo ratang a nratang ka nnete a tshepahalang a etsa ntho tsena kaofela o tlile a di kwalla dintho tsena kaofela modimo a mo blessa ka tsona kaofela batho bothata ba mmela ke bona Tommy mmela o tshwana tsena tsohle mmela ke yona a go se le nna ba botila go bua ka mmela o go bolele nna ka mmela o go mmela o go a bua le nna okay or thank you me wa botila wa lo ya go tsala a etse sheba bazabana tempe mikale go tlo fatse do mo tsona ba sheba tora ya mmeo le la pale le na la e bolawa ke mmeo no modimo o nkile qeto ka mora mona mmeo nna ntsa batla hore bophelo ba hae go tlo wheelchair go ba teng ke koloi ya hae ena le la pala ha ntho tsena tse ga le di teng modimo a di bile o set apart ma bothata ba mmeo le kiuna o kopane le mmeana fika mo blender taba kena kobo ya mmeana a ba enka ka bona go batla ditoro jo ka rata ditoro a ba nka a etsa tsena go mmeno mmeno ha bone toro bona batho ba ngata ba phela tsena ha ba bone toro ya bona ba se fihlele le today because of kobo ya botshuna na bo apesitse bona modimo kana go mo kana kwa mo lebeletseng a re ngwana ka o ka nna go ya ha se a tibetse go fumana ntwena that's why kana go khona batho ba tlogalang ba fana ba etsa eng mmelo ha wa shwa o ketwa ke toro ena mmelo ha wa shwa ke di siki ke ntho tsena ka ofela ja mo etsa ja mo tla ya fatshe o ketwa ke toro ena ya mmelo na dintho tse ngata hangata bophelong
le ketwa ke batho ka ho le atisa dintho tse seng tsa Modimo. Re hantle bana beso. Amen. Wa bona? Ntho e buang o e mamela. Shoti ngwana ntho e buang yo mamela. E enda pa yo khomana. Ntho e mamela ntho mashita tsa o mamela. So, kotsi ya motho a sebang ditaba tsa motho a sebang ha o kgone ho bona ho mera ha e wa tloha o bua mona wa o mamela. O so phela ka moya wa o sena mara se ntho ya hao. Bala pele o tswele pele mona o ntse o bala kae o ko bala pele o tswele pele ke Johane o bua le o tlo bona batho bana na ba tlo tsela pele bala chapter 1 ka le 1 hape Johanne chapter 21 verse 1. eh Ka mora tseo Jesu o boela a ipontsha ho barutuwa ba hae pela lewatle la Tiberias. Mogana Jesu o etsa o ipontsha ho bona ne. Amen. Okay, and then A ipontsha ka mokgwa ona. Simon Petrus le Thomas ya bitswang Didima le Nathaniel wa Kana wa Galilea le Baraba Sebedia le barutuwa ba hae ba bang ba babedi okay. ba ne ba le hammoho. Okay, right there. Mame, o bona morena Jesu o hlaile bathong bana ba ntse ba tjheka tlhapi le moti. Ba ntse ba akgela matloa. Jwale bona morena Jesu ka nako nngwe le ha fihlile mamamoshana a fihle bophelong ba hao. Ka baka la ho longwa ke dintho tsa lefatshe le ha sa le teng ke tlo wa kgona ho bona. Dintho tse ngata di ka etsa hore o lose ho bona morena Jesu ba ne ba sa mmone. A ne fihlile. Ho na le dintho tse ka etsang hore o ska ba mmona le ha sa le teng le hao. Hlokomela dintho tse etsang o ska bona le morena Jesu le ha sa le teng ka hara ntlo ya hao. O bua every day. O bua every day. Mme o ka wa bua le ka nako ngana. Let me tell you something. From today, which you don't get better than how can you figure out how it's here for a woman of us? Masha Balang and to receive us, Okobanam, how would you want to take a and then Verse 3. Simon Petrus a re ho bona ke a tshwasa dihlapi ba re ho yena le rona re ya le wena ya ba baya ba kena sekepaneng empa ha ba ka ba tshwasa letho bosiung boo. Verse 4. ha ka ba tshwasa letho ba tswana ke ba ko ba rutwe ha ba ka ba tshwasa letho ha ke utlwe ha ba ka ba tshwasa letho ha ba tshwasa letho hobane ga ba sa tshwasa letho Jesu a ba mampolisa hobane ba sa tshwasa letho bona le dintho tse ding tse o ka di etsang mara ha motho a le siyo o tla dula selemo tse 5 ka ofela go 25 years dintho di sa kopana because of now dintho tse ding ha di etswe ntle le Modimo o traile ha ka o di etsa ntle le Modimo o tla bolo kena sa nko mengwe leso o tla bolo consulta o ye mo sa tlameleng o ete ba re tuma meshana fe ngwa mzalwana no ke client ya rona eno because how it's a dintho we for Modimo kana go ngadi basa le tlo lwana ka kereke ka mo le thulwana because of na ha Modimo a kana a tswa le sa mele Modimo ka o hlomiwa ka o mo jare ka o for hao o ska ba mamela ditsebo Modimo tla o kwala ditsebo. The only thing ke tsebang ka Modimo once a le loaded ho wena o kwala ditsebo ha o eme mokgahlong wa baggo ha ona bo iphumana ba ka ba go ikgantsha matso ba ka ba go ikgantsha mara let me tell you something one day they will come and bow before you. Yes, ha tswela pele ngwana mme Itse ka meso Jesu a tswa a ema lebopong empa barutuwa ba ne ba sa tsebe hobane ke Jesu. Verse 5. Yaba Jesu o re ho bona bana na halina se ka jewang na ba mo araba ba re tjhe. Verse 6. Yaba o re ho bona akgela letloa pela lehlakore le letona la sekepana mme le tla di bona. Yaba ba le akgela mme ba sitwa ho le hula ka baka la bongata ba dihlapa. okay ntate motho na ho la change le tlo le la change ke le same le tlo wane mara ho change sebaka se mo wa akgela di
When I didn't keep up position, you need to shift. Sky keep on millions of 1 hour this up. Or has a million of for the problem now you are shift. When I didn't do so quick sound, this CV out. Can I go basketball respond? Of when I have a Catholic Yakatka has been shift. Checker a second hour when I actually volume to buy from Babu and direction because who are young to you know, who are young, I was like our affect our kind of movement of the Africa Muslims, if I had to be one of our facilities. Language. How change it all? The same little but change a direction by the over this young person handling quitting. Then Bakula would have the same little. Come on, someone who I to tell the fact that didn't get to cut on the division. That's about my key about in the scare of people. But let me tell you something. The fact like about it's a scare. When I didn't too much more anti-I get to send the care, my children, when I didn't too much more anti. How about first scare? Scare so that's so. Mudimo o servisa o puta iti Amen. Amen. On coupe comme ça. Le fait c'est halo obéir scare. Mudimo servisa scare so that's so. Aba puta iti ba o bona o shena ba rena antle nje o tsamaya ngaka efe. A tshia ba tsebe o tshwere ngaka ya rodi. Oh. Lingereza khale bazalwane. Lingereza khale ngokuze